ufalme wa Mungu kama mtoto mdogo hataingia kule kabisa. Kristo anasema mwache watoto wakuje kwangu. Si tukimedite ku mtoto ni mtu mwenye hana richesse yake yote iko kwa wazazi. Ni mtu mwenye anategemea, manake ansa pursa, hana kitu kinyana isifanyia kukula, kulala, kwenye atalala wanapatengeneza gisi kitu chochote kinyana tatembea ndani yake, akalia hata jinyamazisha, watamnyamazisha. Ndio mtoto. Kisha wanasema ufalme wa Mungu haimaanishi ni ya watoto, meni ya kila mtu mwenye tunasema iko sawa, mtoto mwenye ana kitu. Ufalme wa Mungu inafika kwa mtu mwenye vraiment hana kitu, hana kenye anaweza kamatilia kwa mzazi tu akisema mtoto mimi naenda mwacha fasi fulani, na hata na vinaishia kule, na mtoto na hakuna kinyata isifanyia kule, na itakuwa ni kifo tu. Lakini wanasema ufalme wa Mungu ni wa watoto, ni wa kama hao. Donc mimi si huko mzee wanasema huyu mwingine alikuwa mtu mkubwa, mwingine mwenyewe alisema azaliwe mara ya pili. Alikuwa mkubwa akawaza kama atazaliwa jua arudie mtoto, lakini ilikuwa naomba arudie vitu, akuwe sasa mtu mwenye hana kitu, naye alikuwa na iko anayala iko rishi. Ilikuwa naomba arudie, akuye aonekane mbele ya Kristo na iko vitu, arekonetre ya kwamba gisi kama mimi naonekana hapa ni kwa nguvu za Mungu mwenye anafanya kazi kwa ajili yetu. Bwana anasema ni vigumu. Sasa tunasema tunaokolewa kwa neno. Ndio maana anasema ni vigumu sana mtu mwenyewe ni rishi. Haiko vitu. Ni vigumu sana mtu mwenyewe ni rishi kusema aingie. Juu ya nini? Ufalme wa Mungu ni neema ya Mungu. Ile anasema mimi nimewatolea Kristo ili akuwe haki kunyinyi na muonekane mbele yangu, ili Mungu siku moja mkuje mkutane pamoja na mimi. Alafu huku kwenye tulianza watu wawili wenyewe anakia omba, mmoja anasema mimi niko capable ya hiki. Deja ule haiko mtoto, iko mtu mkubwa sana deja mwenye yeye ashapanda. Huyu mwingine mwenye anasema wa pili anasema mimi vraiment niko mwenye zambi, hana kitu meza zaidi sana, tena iko mbali tena na utoto. Inaomba tena naye anapata neema ya kumtosha kule afike kwa utoto, afundishwe na aelewe nini Mungu alikuwa anakusudia ndani ya maisha yake. Vile vile kama tunasema kuna siri yenye Mungu aliweka ndani ya kifo cha Kristo. Kama watu hawaielewe, wanaweza kutembea ndani ya matendo, wanaweza kusumbuka maisha yote, wanaweza kurudisha habari yenye iko naendelea mbele ya ufufuko wa Kristo, ya msamaha wa dhambi, wanairedui sasa yenyewe iko na zungumuza, ama sasa yenyewe iko na zania iko na endelesha habari njema. Juu ya nini? Hawakuelewa ni nini ilikuwa kusudi ya Mungu ndani ya kifo cha Kristo. Watu wakati waliona Kristo anakuja, kwanza na angali vivana haya kufa, wanasema watu walizania ya kwamba anakia walibere mu regime politiki yenyewe walikuwa ndani, utawala yenyewe walikuwa wanatawaliwa na Waroma. Lakini Kristo hakupenda watu wajue ya kwamba yeye kama anaonekana ni kwa sababu ya vitu vyao vya mwili, ama ni kwa sababu ya afere zao zenyewe zilikuwa prive. Gisi watu walikuwa wanagabulana na gisi watu walikuwa na maproblem. Lakini Kristo alipewa iko na sababu yenyewe na yake, ndio mission principale yao
kama mimi nafika hapa chini ya juu. Lakini watu walijipatia maide na mawazo ya kusema basi Kristo kama anafika ni Kristo wa kufanya nini? Wa kutosha pepo. Kama Kristo anafika ni Kristo tu wa kufungula macho na wa kufanya watu waseme. Lakini Kristo alifanya mambo haya yote na aliendelea kusema nilijua ya kwamba watu hawa wiko na besoin ya kusema wakufirme na kuona jinsi mimi niko Kristo, niko mwana wa Mungu. Kisha anasema sasa hawatapata confirmation nyingine alama kama haitakuwa alama ya nani? Ya Yona. Juu watu walizani ya kwamba wokovu ni iko kitu yenye iko praktike ya vi, lakini Kristo aliponyesha wabubu akapatia watu wengine kuona, lakini anasema ila haikuwa alama ya kusema seme ndio misio yake yeye wakati anafika hapa chini juu. Haikuwa ndio kusudi ya Mungu sema Kristo ushuke uende kabisa uponyeshe ule kipofu na ule bubu naye aone aseme. Haikuwa ndio misio yake. Ndio maana nakwambia hao watu malgré washaona hivi vyote wako na besoin tu waendelee kuona kisi mie niko mwana wa Mungu kunjia nyingine kwa mfano. Lakini anasema hawataona sasa alama ya misio yangu yenye inaacha mimi nafika hapa chini ya juu kama haiko juu ya maisha ya Yona. Kama watu wanaweza amini leo Kristo, mimi Kristo wa maaksio, Kristo mwenyewe watazungumzia juu yake, juu wameshiba ama juu wanabiko na espoir ya kukula kesho, ni kwa sababu hawakutambua misio yenye Mungu Kristo inaacha Mungu anatuma Kristo. Kama watu wanasema wanafuata Kristo, wanamjua, wanamkubali, wanasema ule kabisa iko na nguvu. Ndio maana wanamfuata kilometre na kilometre, iko namfuata kote kwenye anaenda huko iko naye. Wanaacha na activities za mingi zenye wanapasha fanya. Wanasema tutafuatana tu na Kristo kote kwenye anaenda. Wanamfuata Kristo. Ndio ile tunapenda tuelewe kama na leo watu wanaweza fuata Kristo, alikufa, aliokoka. Mimi hawaelewi kusudi ya Mungu ndani ya ile kifo yake Kristo. Kama wanasema watu walifuata Kristo, mimi Kristo anasema hawaelewi misio yangu yenyewe niko nayo hapo. Sasa Kristo wakati atakufa na walikuwa wanajua Kristo vraiment kama anaonekana ni wakufanya maasio. Kama Kristo iko ni wakuponyesha watu, akakufa sasa. Wataendelea kumfuata na wana asha kufa mwenyewe alikuwa anafanya maasio. Asha tu watasema maki mshishia pale ile fenomeno inayopita vipi. Hapa vile watu wanazungumza Kristo. Watu wanakaa kila siku kwa jina ya Kristo. Wanakusanyika wakisema Kristo alikufa, aliokoa, tofauti. Yenyewe tunasema yenyewe watu wengi wanajibizaka wanasema dini zinakuwa za mingi juu ya nini? Juu watu wengine hawasikie na hawaelewi misio ya Mungu kutuma Kristo. Ama kusudi, ama secret yenye Mungu alikuwa anatia ndani ya nani? Ya kutuma Kristo kusema aonekane hapa chini ya juu. Kama Kristo aliweza kusema hamutapata ingine, haiko ya kuonyesha watu mecho, na wala haiko hii ya kufanya watu waseme na wengine watoke mapepo. Itakuwa mtaipata yenyewe na niacha mimi nafika hapo. Mtaipata ndani ya maisha ya Yona. Yona tunasema alikuwa nabii kama vile tu tunasema hakuwa nabii, lakini Mungu alifanya unabii ndani ya maisha yake. Maisha yake Mungu akatumikisha kusema leo utatangaza kitu. Utadetae kusudi yangu kusema Kristo aonekane. Kama Kristo anasema ni moya tu yenye naacha mseme ewane. Yenye naacha Mungu anasema Kristo ashuke.
tunasema inapatikana ndani ya nani, ya maisha ya Yona. Pale ndio kwenye Mungu alizungumzie, na Kristo mwenyewe alisema malgré mshaona ya mingi, malgré nishafika, mimi kusema mjue misio yangu, mtajirefere kunani, kuyona. Watu walifuata mikate, wengine walifuata kupona, wengine walifuata, lakini ile yote alisema ila hapo ndio misio yangu yenyewe ilitokea ndani yake, lakini misio yangu mtaipata ndani ya alama ya Yona. Na anasema ilikuwa alama, si kama tunasema alama, donc tunasema signification ya kitu yenyewe. Anasema hiki kitu ni kitu cha kitu fulani. Sasa tunatembea, unaweza kutana drapo, unakutana vitu mapangarte, zile zote zinakuwa ziko na signifie hapa ni fasi fulani, hii ina signifie hapa ni fasi fulani. Na gari unasema hii ni gari ya watu fulani, lakini kesho anasema sasa naye alama yake inapatikana ndani ya maisha ya Yona. Ndio kama ingekuwa pangarte ama drapo, ingekuwa ile maisha yenyewe. Anasema unaona jinsi Yona aliishi kipindi fulani, ile ndio ilikuwa yenyewe. Kristo anasema ile njoo misio yenye mie nilipatiliwa juu nikuya hapa chini ya juu. Na tunajua kwamba mwenye aliua Mungu, aliua Kristo nani? Ni Mungu. Tutaenda kusoma kile kitabu cha Yona. Yona sura yake ya kwanza, taanza kushairi la kwanza, takoma kwanza kwa ya 17. Yona sura yake ya kwanza, shairi ya kwanza mpaka ku 17. Inasema hivi: basi neno la Bwana lilikuja kwa Yona mwana wa Amitai likisema, simama uende kwa Ninawi, mji ule mkubwa ulio juu yake, kwa maana maovu yao yamepanda mbele yao. Lakini Yona akasimama kukimbia hata Tarsisi toka uso wa Bwana, akashuka hata Yofa, akakuta merekebu ikikwenda Tarsisi, akalipa bei yake, akashuka ndani yake kwenda pamoja nao kwa Tarsisi toka uso wa Bwana. Lakini Bwana akatuma pepo nyingi, bahari ilikuwa tufani kubwa, bahari hata merikebu ilikuwa karibu na kuvunjika. Tunaweza kama pale kuongelesha, wanasema Bwana Mungu ndio mwenyewe amesema Yona, wewe unaenda. Objectif anasema unaenda juu nini? Unaenda juu kuko zambi yenyewe inaonekana. Na kama unaenda juu kuko zambi, hapo tunaona hakutia habari leo unaenda ubiri. Lakini alisema uende kwa Ninawi, mji ule yenyewe uko juu, iliyo juu yake. Lakini zambi zao wanasema zilifika kwa Mungu, ndio vile aliandika litio kulirie. Lakini Yona anasema alishanje, tunasema destination. Mungu haukalifie njia yenye kwa limwaya se Yona utapitia mwa njia. Sasa yenyewe utakuko naenda Ninawi. Alimwambia unaenda Ninawi, lakini hakumwambia utapita hapa sasa unaenda nini? Sasa unaenda Ninawi. Lakini alimwambia unaenda Ninawi. Yona mwakili yake peut-être hakujua kama mimi nafika. Juu ya boga wanasema alishanje destination, akaenda tola bato yenye naendea nini? Tarsisi. Wanasema wakati alikamata anashanje destination, tunasema anashanje njoo njia.
wakati anashanje njia, wanasema Mungu alituma mpepo yenye ilikuwa inamurudisha ama inampeleka makusudi yenye Mungu alikuwa nayo. Wanasema Yona alishanje, wanaambia unaenda Ninawi, mwakili yake kasema mimi naenda Tarsisi, lakini Mungu hakufikisha njia ya kusema hapa ndio kwenye utapita na huko nenda nini na huko naenda Ninawi, lakini alisema utaenda Ninawi. Yona Yesu anaenda anashanje njia, mwakili anasema mimi naenda Tarsisi, lakini wanasema Mungu alituma upepo ya kumpeleka sasa mu destination yenye Mungu alikuwa anapenda. Hapa tunaweza jiuliza, siku za mingi pendete watu wanaizungumzia juu ya Yona, wanasema Yona alifanya kitu moja hivi cha mbaya. Siku nyingine watu wanaizungumza wanaona kama Yona alifanya vitu moja hivi yenye alidesobeyir kwa ordre ya Mungu. Kwa kusoma kisi wanasema alidesobeyir, kusema Mungu anakuambia wewe nao, anasema mimi naenda ni Tarsisi. Leo ukichunguza vizuri na kuelewa kusudi ya Mungu, Mungu hakupenda Yona afike hivi tu, aende tu aseme mimi naenda Ninawi na afike tu. Juu aliko afike na Yona tu. Juu kama Yona anaenda tu na anaenda fika, hakuna kitu kenye Mungu alikuwa iko nafanya. Lakini Mungu alijua kwamba kuko kitu kenye iko nataka informe, kitu kenye iko nataka detail. Juu wakati kesho watasikia juu ya Kristo, waelewe kwamba nilikuwa na kusudi fulani na kusudi fulani na watu walifanana hivi. Ndio maana Yona anaweza onekana leo amedesobeyir. Meye mwile kudesobeyir ndio iko naenda sasa accomplir yenye Mungu alikuwa anatafuta. Mungu alikuwa anatafuta Yona aende pigiwa, Yona aende teseka na aende kufa. Ndio yenye Mungu alikuwa anatafuta. Yona alienda, tunasema na boga yake ililetewa na Mungu tu, kusema tu aogope, ashanje destination juu pale Mungu ampeleke, na iko na kalifie kila parti ndani ya sali ya mwanadamu. Hapa tunakutana wanasema, lakini Bwana akatuma pepo nyingi bahari, na ilikuwa tufani kubwa bahari, hata merikebu ilikuwa karibu na kuvunjika. Nao wabaharia waliogopa, wakalia kila mtu kwa Mungu wake, wakatupa baharini vyombo vilivyokuwa katika merikebu ipate kuwa nyepesi kwao. Lakini Yona alikuwa ameshuka bavuni mwa merikebu akalala, na alikuwa na usingizi. Kama wanasema Kristo yeye pekee anasema alama ya Yona. Yona haiko ndio realite ya ile action. Kama wanasema kulikuwa bahari, kama wanasema kulikuwa wabahari, kila kitu kilikuwa iko na realite yake ya original mwile mashairi. Kama wanasema kulikuwa mizigo, kulikuwa vitu mbalimbali vyenyewe vilionekana viko nafanyika, ilikuwa biko na originalite yake ndani ya siku za kukuja, ndani ya kazi ya Kristo. Wanasema Kristo kama anafananishwa na Yona, kama Kristo anafananishwa na Yona, tunawaza na hivi vitu vyenyewe viko nasemeka hapa ni vile vitu vyenyewe viko nasema juu yake. Kristo kama wanasema anaonekana ndani ya merikebu kwenye watu biko na mizigo. Wanasema watu nao walikuwa biko najua nini? Wanajua Mungu. Kila mtu alikuwa na Mungu wake. Wanajua kama walikuwa wanajua Mungu mmoja, na wengine walikuwa na Mungu wake miungu. Wanasema cha kwanza Mungu alipenda tuonyeshe kwanza yenyewe ilikuwa faiblesse yenye watu walikuwa wiko nayo
muhimu maisha. Kama Kristo naye kufa, watu walikuwa na faiblesse ya nguvu sana yenye, na Mungu naye vile vile kasirani yake ingeendelea kuzidi na kuongezeka, kwa sababu watu wamekosa na wala hakuna yule ambaye atafanya nini, atakufia sana. Lakini wanasema Mungu alitayarisha Yona. Watu wakasema gizi za ruba imekuwa, tufanye nini? Tuombe. Kuomba, na leo tunawezi fanya research, tutakutana huko watu wenyewe wanajua wokovu iko ndani ya kuomba. Tukitafuta tu watu leo na hapa Goma tunapima tembee, tutakutana kile wanajua wokovu kama vraiment hauombe sana hauwezi kuokolewa. Tutakutana mafundisho sasa ya kawaida yenyewe na kuweka situ makao maziko, geuka, acha, njoo wakati, njoo nini, ile ni kama c'est normal. Ile yote wanasema ni vitu vyenyewe vilikuwa viko. Mungu yuko anapenda vionyesha, anasema hivi vyote, geuka, acha, tosha, tupa. Ama omba sana, wanasema walifikia na kulia. Tumesoma watu wawili wenyewe wanasema mmoja alisema mimi najijua niko hivi, niko wa na wezali fulani, na mwingine alisema mimi ni mwenye dhambi vraiment, mimi najijua. Kristo akampatia favela akasema wewe vraiment omwe hata uli haikuwa omwe hata ule mwenyewe alijua jinsi hana kitu, mimi naye haikuwa solution kunini kuokovu yake. Wanasema alionekana hata kuwa na haki juu nini, alijua jinsi hana kitu. Mimi hapo tukasema watu walilia, wengine wanasema waliomba, ikalinganishwa na kuacha na kutubu, lakini wanasema bahari haikupona kwa watu, na misio yenye iko ni nawe watu wangali tu wanafanya wanapotea, hata wale wanafanya vile vitu. Kama kutaonekana kuomba haitakuwa wokovu, utaonekana kuacha na kufanya nini na kutupa haitakuwa wokovu. Sio watu wanajua kama leo kama sali aseni moral faire le bien éviter le mal. Maki pame na ndio watakoka wa kwanza. Wale wenye wanasaidia kama milioni ya persone ya watu kusema bwana hawa watu wanateseka, wanaiko na ukitaji. Tunaweza tu hapa na unaona na wakimbizi wenyewe walikimbia na hutawasaidia. Wakimbizi wanapita kama unaona mara huyu iko sasa takula na leo. Na hautamsaidia. Wanasema niko na project fulani au niko na besoin fulani. Sasa pame iko na kapasiti ya kusema watu ifo kupata kulala. Watu ilifo batakula. Watu wenyewe kwa mkambi wanapokea kushinda na matravele kwa mgongo. Sasa memo ile yote, mwile vitu vyote wanasema haikuonekana. Mungu na iko na timwenye kitu anasema kile kitu kinastahili. Kusema mtu anastahili mbele ya Mungu. Lakini aliendelea kuonyesha vile vitu vyote ndani ya alama. Anasema kuomba, tubu, kuacha, kugeuka, kufanya nini, ile yote inaweza semeka kama mtu mwenye atatolewa, mwenye atakufa. Haya onekana hakuna kitu. Sasa Yona tunakia kutana hakukuwa na mzigo, na wala yeye hakukuwa na wakati ya fanya ya kuomba hata. Hakukuwa na mzigo wake yenyewe, anasema na wewe geuka. Njoo Kristo ule mwenyewe alikuwa hana hata problem. Tulianza tuko nasema ke watu wanaweza croire ke Yona alikuwa na problem. Yona hakukuwa na problem. Alikuwa anatembea ndani yenyewe iko nenda realize sasa plan ya Mungu mkitu. Mungu alikuwa na besoin Yona apitie ile, Yona apigiwe, Yona akufe. Bila ile hata Yona angeendaka anafika hata mbio anayama watu nawe na baba mmerekeo hawangepona. Wanasema
wakati walikutana Yona kule, wakamwamsha wakisema, na wewe ukiomba. Yeye hakukuwa na nyingi ya kusema, akisema hapana. Wakisema nje piga kura, akasema mimi ndio mimi niko naacha hivi. Na ukikutana Yona iko natembea sasa mwenyewe, hata anafunga macho sasa haiko aona. Mungu kwa mtumisha tu. Eske Mungu wakati gani alimwambiaga sasa watakutupa mumai njoo hizi za roho hizi? Hakuna kwenye Mungu alimwambiaga watakutupa mumai za roho hizi. Lakini sasa yeye wanaenda mpozema kesho, anasema tu mnitupe tu. Ndio mtapona. Donc iko natembea sasa mwenyewe iko murende moyo hivi. Na hapo jitu. Asema ni tu. Ifo ni tu. Ndani ya mai ndio mtapata kupona. Hakuna mwalimu mwambia akaseme wewe sasa utakutupa mwile mai wale wamerekewa watapona. Mimi anakia tu anasema bwana kama unapenda mpone mtu. Mfano wa Kristo Yesu naye alikuwa anasema wakati mta nito mwake wakati mta nikula vraiment. Wakati mta ni sacrifice maana kuniungo jenye itakuwa wokovu kwenu. Wanasema watu wakasema hapana. Na sisi tuko watu tumetubu sai. Tena tuue. Tumeacha vraiment problemi sai. Vraiment tumesema Mungu atuhurumie. Na tumeomba na tumetubu. Tena deja sai. Hakuwa vita tena. Na nyinite tena tuue wakakuwa na huruma. Tena jirani yako kwa wakasema uliona. Yona ni jirani yetu hapo. Hatuwezi mtupa mama hivi. Ninashawaambia muone fine mnitupa. Wakasema hapana. Pale kwa maana tulishaenda nje ya nani. Wanasema sasa Mungu wakati aliona ile mawazo ya kusema hamtamtupa, jumu kuna huruma, mna respect sheria na wenyewe umetubu, sawa. Wanasema ikikuwa double. Zarubu ilikuwa double deux fois. Kama ilikuwa inaenda pole pole, anasema sasa njoo ya ribika. Wakakuwa hata hatutaendelea hivi. Mafu. Kama walisema tutatubu tena. Wakasema mafu. Wakasema mafu bwana tuna Mungu. Wakamtwala, wanasema wakamutupa. Lakini wanasema walianza kasali tena sala ya kutubu mbele ya wakati. Wanasema muziki Mungu wewe bwana umefanya sawa na mapenzi yako. Wakafunulia ya kwamba hivi yote wenyewe tumepitia haikujua mapenzi ya Mungu. Lakini mapenzi ya Mungu hapa niona kutupiwa Mungu bahari akufa. Ndio maana wakasema bwana Mungu idamsikie juu yetu ya mtu wako mtakatifu, wakarekodi tena hivi. Lakini wanasema wakati walimtupa ndani ya bahari pale ilifanya nini? Watu ya mumerekevu wakapata kupona. Kitu yenyewe endelea kushuhudia kwamba Yona alikuwa ndani ya makusudi ya Mungu, iko tena ndani ya wakati iko ndani ya tumbo ya samaki. Mungu mwenyewe alikuwa anaendelea kusema maneno, anasema nini? Tutasoma verset du chapitre 2 verset 7 na 8 na 9 na 10. Chapitre 2 Yona wanasema wakati nafsi yangu ilipozimika ndani yangu nikakumbuka Bwana na maombi yangu yamefika kwako katika hekalu lako takatifu. Ile ni maneno ya Yona kutokea Payuru kufika hapo. Lakini witness ni majibu ya Mungu. Mungu anamjibu ndani ya roho, ndani ya tumbo ya samaki. Anasema wenye kuchunga mambo yao ya bure ya uongo wanaacha rehema zao. Lakini nitatoa dhabihu kwako kwa sauti ya kushukuru. Nitalipa kiapo nilichoapa. Wokovu unatoka kwa Bwana.
Bwana alisema na samaki akatapika Yona juu ya pwani. Kukutana maneno yenyewe Yona alisema na yenyewe Mungu alimujibia, utakutana Mungu iko nasema ni kiapo. Kama Yona anakufa, iko natangaza kiapo yenyewe Mungu iko naye. Mungu alikuwa na kiapo anasema ifo tu siku moja niokoe mwanadamu. Na ndamuokoa kwa njia ya Kristo, alama nyingi ni Yona. Sasa nasema kama watu watachunga vyao saa mwenye tunaendelea kuzungumzia mchana na muongozi mwenye iko na richesse na anaiprotege, anasema vile vraiment na mimi najua niongezea hapo nini. Angeuliza hata aseme eski hivi nini niko nayo job ya kweli, na sasa hivi nini niko nayo kuna kosa nini, na shauri kuna hivi. Kisha hapa Yona Mungu iko namjibia nani, Mungu anasema wenyewe iko na chunga vyao vya bure tena vya bongo, wiko na acha rehema yenyewe niko naweka juu yao. Yenyewe kwenye tulianzia pale, kama tunasema Kristo anakufa, iko na kusudi yenyewe Mungu aliweka ndani ya kifo. Mwile kifo aliweka rehema. Si mtu harekonete jinsi ndani ile kifo mulikuwa rehema, ataendelea kuzunguruka na mambo yake ya bure ya kutafuta rehema, na rehema iko ndani ya ile kifo. Na deja pale kama atafundisha, kama atafanya nini, atakuwa narudisha kuonyesha kwamba Kristo ndani ya kifo hamuna rehema, tunatafuta tena rehema. Sasa anasema Mungu, lakini nitaona dhabihu, nitatoa dhabihu kwako kwa sauti ya kushukuru, nitalipa kiapo nilichowapa, wokovu unatoka kwa Bwana. Mwenye anatoa ni Mungu. Tukikutana Waebrania sura 10, watu walitoa, watu walilia, watu walifanya vitu vya mingi tu sawa na, lakini ile yote wanasema ilikuwa tu rapele ya nini, ya makosa na dhambi. Haikuwa yenyewe inastahilisha mtu, hatia ilikuwa tu iko na ndio nasema watu wanafanya dhambi. Watu wanaweza chunga, wanasema na mimi niko na yenyewe najua, mimi na protege. Na sasa hiyo utakia kufundisha kwa muhimu ndio kuonyesha, wanasema kwa watu wenyewe wale miliwaka, kama wajikia kufundisha utie kopo useme pale shayala. Nisema mimi niko sahihi kopo tu. Mimi na yala, hakuna kutongezeta mwingine. Ule ni mtu mwenyewe kama haiko ile ya kweli. Yenyewe anasikia ni mtu mwenyewe iko na chunga vitu vya bure vya kuharibika, na iko mbali na rehema yenyewe Mungu ameweka juu yake. Sasa wanasema samaki litapika Yona. Samaki litapika Yona. Tungekuwa na besoin ya question tulijibia za mingi sana mu meditation yetu tulikuwa nayo asubuhi. Samaki wakati ilipotapika Yona, wanasema Yona akaenda ndani ya mji akahubiri siku moja. Swali nyingi kwa kwanza ilikuwa kusema kama Yona kweli eske alikuwa makusudi ya Mungu. Nikizani tumesha kupata jibu. Watu wa Ninawi wanasema walipona. Yona alienda kuhubiri, watu wa Ninawi walipona. Wamerekebu walipona. Tunaweza jiuliza ya kwanza, tulisoma shairi ya kwanza huko. Shairi ya kwanza ilikuwa nasema ya chapitre premier ilikuwa nasema, basi neno la Bwana lilikujia kwa Yona mwana wa Amitai likisema, simama uende kwa Ninawi, mji ule mkubwa ulio juu yake, kwa maana maovu yao yamepanda mbele yao. Ule anamtuma mimi amona message yenyewe anamwambia uende useme. Vile vile anasema tena mara ya pili motro chapitre 3 verset ya kwanza kufika huko ina, anasema
Na neno la Bwana lilikuja kwa Yona mara ya pili likisema, simama uende kwa Ninawi, mji mkubwa ule, uhubiri habari ambayo ninakuambia. Hivi Yona akasimama akakwenda kwa Ninawi sawasawa na neno la Bwana. Basi Ninawi ulikuwa mji mkubwa sana wa safari ya siku 3. Yona akaanza kuingia mjini kwa safari ya siku 1, akalia akisema, bado siku 40 na Ninawi itaangamia. Mungu hakusema Yona utasema hivi. Si ukisoma mashairi ya kitabu yote, hakuna kwenye Mungu alisema anaambia Yona utasema hivi. Lakini alimwambia wende kwa Ninawi ya kwanza. Kwa pili tena anasema sasa tena wende ukawaambia neno langu yenyewe nasema. Lakini akumwambia wende sema kile nawe watakufa après 40 jours. Hapa mfunuo ya mwenyewe aliweza kuandika, alireconnaître message ya Yona selon kisi Yona alienda ifundisha. Kisi Yona alienda sema ndio vile ilikuwa ikrike, maana ndio message yenyewe alikuwa anatumiwa na Mungu. Yona alienda sema ki siku Mungu hakudemonstrate ki hapa nimemtuma habari ya hivi. Lakini Yona sasa ilifika ndio alisema habari. Sema siku 40 ndio nabaki Ninawi naangamia. Donc habari yenyewe tunasema Yona ameenda tangaza, imejulikana wakati imefika Ninawi. Sasa tunajiuliza habari yenye Mungu alituma Yona aende sema Ninawi ilikuwa ni mahubiri yenye alikuwa iko naenda kuhubiri Ninawi, yenye iliweza kufanya nini? Kuokoa watu. Wakati watu wanafika wanasikia mahubiri, wanaokoka. Jinsi tumesema shairi ya kwanza yenyewe tunazipata majibu ni sura ya kwanza, shairi ya kwanza. Ama sura ya 3, shairi ya kwanza mpaka hiyo. Eske habari yenyewe walituma Yona aende hubiri Ninawi ni ya wapi? Nini ndio ilikuwa mahubiri wakati Yona anafika Ninawi? Nini ndio yenyewe ilikuwa mahubiri yenyewe iliacha watu wanafanya nini? Wanaokoka. Watu wanageuka. Yenyewe ilikuwa mahubiri hapo. Yenyewe ilikuwa mahubiri yenyewe Yona alihubiri. Yona alitangaza, anasema siku 40. Imeshaja mfupi. Siku 40 Ninawi inaangamia. Anamaliza. Journée. Siku 40 Ninawi inaangamia. Siku 40 Ninawi inaangamia. Siku 40 Ninawi inaangamia. Journée mzima. Habari yenyewe ilienda kuokoa watu. Yenyewe ilifika kwa Waninawi. Ilikuwa ya wapi? Au yenyewe Mungu alikuwa iko natuma yenyewe alikuwa anasema hii ndio habari yenyewe wakati tafika Ninawi watu wanaokolewa. Hakuna kwenye Mungu alisema Yona uende sema siku 40 watu wataangamia. Lakini alimwambia uende Ninawi. Wakati Yona alifika njoo akaanza sema siku 40 Ninawi watu watafanya nini? Wataangamia. Habari ya kuhubiri. Habari yenyewe ilihubiri ilikuwa ni ya wapi? Sijui Mungu mwenyewe anajibu. Tutamkaribisha tumajibu. Leo ni siku ya Genesis. Siendi wa mingi hata najua vitu vitakuwa mzuri. Habari yenyewe Yona yenyewe Mungu alikuwa anajua ki aenda hubiri. Wende Ninawi, wende waambie mimi anajarete pale. Eski ilikuwa ni ile tu yenyewe Yona alienda sema ki ndio unakutana hapa Yona jinsi alitembea vitu vyenyewe hajui. Alikuwa anatembea vitu vyenyewe Mungu ndio mwenyewe anafanya vyake. Mimi anatembea tu anasema njoo hivi. Hapa mnitupe tu. Hapa maake tu ifo nifike. Sana fika ndani ya tumbo la samaki anasema maneno yenyewe iko reverend na Mungu.
Lakini wanasema alifika Ninawi akatangaza 40 jours Ninawi inaangamia. Ndio ilikuwa habari Mungu alikuwa anamtuma, ama kulikuwa mahubiri yengine yenyewe Mungu alikuwa anakusudia juu watu wa Ninawi wapate kuokolewa. Kama hakuna tunavuka. Ndanzia kuse ku bahari. Wakati ni bahari ilichafukaka, Yona bakamtupa mumai. Ile acte ya Yona kumtupa mumai, niko jipoze ile question, si abada réponse nyeko exact. Mais ile acte ya kutupa Yona mumai, mimi wawaza akose ndio yenyewe ile kwa watu wa Ninawi. Na watu walikuwa kama Amerika gosi. Parce que habari yenyewe Yona anaenda pana Ninawi haikuwa kama ulema mahubiri. Amekuwa mahubiri kwa habari ya kuogopesha kusema dans 40 jours Ninawi inaangamia. Alors siwazi kama mwele habari ngo ulema limineza acha watu wanaokoka. Mais watu waliokoka. Et puis Yona akaenda kumulima alienda chunga hukumu. Alors niko ajuliza est-ce que Yona alikuwa anajua kisi watu walishokolewa zamani ou bien naye alienda chunga hukumu alikuwa anajua donc 40 jours kishenea Ninawi inaangamia imesha pale. Mimi akakuwa akashangala kuangalia kisi 40 jours napita Ninawi haiangamie, watu walishaokoka. Est-ce que alikuwa anajua ou bien c'est comme aliaminia habari yake yenyewe ilikuwa iko na mhubiri. Alikuwa anajua hii ni kweli na amini. Sijui kama kuna mwingine, kama hakuna tutavuka kule nyuma huko. Mimi ninafikiri kufuatana na yeye kijana iko nasema bahari. Bahari inakuwa hapa, lakini Ninawi haiko juu au ndani ya bahari. Ninawi iko nchi kavu. Na bahari ina namna moja inakwenda kumtayarisha Yona kusudi alama inayotafutiwa siku ya Kristo itimilike. Alama. Kisha kama nafika Ninawi anaanza kusema Ninawi vous avez 40 jours, muna siku 40. Tuzihesabie. Wanasema alitoka nyumbani pake akaenda Yopa kwenye merikebu. Sijui alifanya siku ama muda gani. Lakini alipopanda merikebu inaonekana maandiko yanasema alifanya siku 3. Alafu kisha maliza zile siku 3 anaanza kuhesabia siku 40. Siku 3 juu na ndani ya bahari. Ninasema juu na ndani ya bahari. Kisha kutoka juu na ndani ya bahari. Ndani ya bahari muna maji ya kumuua, muna vile kitu kiumbe cha Mungu ambacho kinakuja kumuweka siku 3, lakini haishi tena baada ya kile kitu. Na wakati anapofika pembeni akasema dans 40 jours. Angeenda pasipo kupitia njia yake ya Tarsisi. Angefika avant 40 jours. Angehubiri nini? Angesema nini? Dans 43 jours. Tunanisikia? Angesema kwa muda wa siku 43. Tukiongezea zile 3 za ndani ya tumbo. Ni kusema ndani ya tumbo alipoanza safari hana ujumbe. Lakini ndani ya tumbo ni mule Mungu anasema naye, na ni mashairi tumeyasoma kwa sura 2. Ni mule iko nasema kumbe Mungu unajaa rehema na uokovu unatoka kwako. Mungu akasema samaki tapika, ijua amejua kwenye uokovu unatoka. Angelipoenda mbele, sababu wakati alifikiri aende safari yake, alipenda watu wa Ninawi wasipate uokovu, na uokovu na haiko wake, uokovu ni wa Mungu. Alafu ndani ya safari, ndani ya kuhangaika kule, hayajua ujumbe. Akasema mnitupe basi juu ninyi muishi kama hao wameishi na Ninawi wamepona. Ndio Yona alikuwa anafikiri atazama na Ninawi ngali inaendelea kupotea. Lakini ndani ya kufa kwake Mungu akampatia ujumbe wa kusema haiko wewe ulipaswa kuokoa watu. Kazi ya kuokoa ni yangu, yako ni kusema hata neno moja tu mimi Mungu nitalitumia. Ni ndani ya samaki anapata ujumbe, na samaki ilipomtapika. Niko najiuliza alitoka ndani ya tumbo ya samaki na sura namna gani? Akose mavazi ilishaka nyauka na mavi ya samaki haitakosa kuwa juu yake.
Maandiko hayaseme eske alianja kunawa, alitoka ndani ya tumbo ya samaki na mwili wa ufufuko, sijui alikuwa namna gani. Lakini ya maana ni kwamba alipotoka amepewa ujumbe, akasema 40 jours. Haikuomba ajue eske Hermagedonia itakuwaka mbele au nyuma kuchukulia kanisa. Hana probleme na yeye, hana probleme na kusema ninyi yenu inaisha. Na aliposema mara ya kwanza mwisho wa kutembea siku 3, mara moja wakaambiana wao kwa wao na wakaanza kufunga chakula, sababu kazi ya wokovu ni ya Mungu, si ya Yona. Lakini Yona anahitajika kusema neno moja tu na Mungu analipatia uzima, linaweza kusaidia watu. Asante. Sio mwingine. Jambo tena. Asante kwa neno. Mimi nitasema hivi. Kwenye Jonas anaenda prêcher, deja anaanzia pale kubato. Parce que bale benye iko nabo mule mbato banaonekana bako na probleme kushinda hata bale benye bako kule Ninive. Pourquoi? Parce que bana expliquer que sa tempête inakuwa mingi sana. Bale bote kila mtu ana évoquer Mungu wake. Pour dire que bale balikuwa mbato moya avec des dieux différents. Parce que balikuwa habajui Mungu wa Yona. C'est pourquoi wanaenda itaye wanaambia est-ce que na wewe hauna croyance? Est-ce que hawezi aussi évoquer Mungu wako, peut-être anaweza tukufia huruma? Wanasema ile parce que hawajui Mungu wake. Mais kenye mimi naona kule ku Ninive abo wanajua Mungu wa Jonas. Parce que sali geki kwa nasema wagerudilia ule Mungu. Ça veut dire que prédication yake ni kusema wale ba Mungu kwanza mule mbato waevoke, waonekane kibote wameshindwa, kisha kuko Mungu wa mtu mwenye analala kule chini jo ajimanifeste. C'est là où il y a la prédication. Ni dogo. Kuna watu wameona muujiza wa Yona kuanguka ndani ya maji na bahari na tulia, lakini hawaokoki. Wameona muujiza na bahari inatulia na upepo unakwisha, wanaendelea na safari, wanafika je, wanaweza kueleza ule muujiza, lakini wana miungu. C'est ce qui est important. Wana kila mtu mungu wake, hata miungu yao ilishindwa, lakini wanaona muujiza wakaendelea. Watu wa Ninawi watahubiriwa na mwenye amefanya alama ya Kristo. Ile alama hatuyaisema ni gani? Amekufa, amezikwa, baada ya siku 3 amefufuka, anatangaza habari njema. Wale wamekwenda wamepona kifo cha bahari kwa muujiza wa Mungu, lakini usikike ya kwamba hawajui ujumbe wa baada ya kufufuka. Na ukiwakutanisha sasa waliokuwa ndani ya merikebu kwa muujiza wa Yona na waliokuwa Ninawi kwa mahubiri ya muujiza wa Yona, wanaweza kuwa na dini mbili tofauti, sababu wale walienda na miungu yao, na yenyewe Jonas anasema Waninawi walikuwa wa mataifa, ce sont les nations, hawakuwa Israeli, na ni watu ambao ni walaaniwa, sababu Ninawi kila mara ilikuwa inapigana na Israeli. Na wakati fulani kama Yona alitafuta katala kwenda, huenda ilikuwa ni kusema Mungu, watu wanatutesaka. Ingekuwa sawa wa Filistini, ingekuwa sawa wa Misri, kisi walitesa Israeli. Sasa wale mataifa wao waliposikia, maandiko yanasema wakavala magunia, na miungu yao wakakutana ya kwamba haitawaokoa, inaomba nani? Mungu mzima. Sasa ile wokovu mbili ya wenyewe waliona muujiza wa Yona na wenyewe wamesikia mahubiri ya aliyefufuka, ni tujue ya kwamba yuko kanisa mbili tofauti. Pardon, Christopher. Kitu nimeacha mimi nasema vile ni basi mhubiri amesema wanaambia anaambia hapo ba mutupe mumaya. Mais akukamataka decision ajitupe directement mumaya hiyo bahari ipole. Si c'est même ceux qui ont sacrifié Jésus. Disi mhubiri alienda sema mwanzo ke Mungu tu alisema Yesu bamupige na bawe hivi. Alors, mseze balisema ces hommes firent ceci une grande crainte de l'Éternel et
offrir un sacrifice à l'Éternel et faire de Dieu. Donc nabo kwenye walienda kabishoka tukoni petit ikuvyema na Mungu baki kufanya na sacrifice. Pale ndio tunataka kuwa question. Basi. Ndio nataka question bisa papa mwale. Mtu anapaswa kutoa zabibu kwa Bwana. Na kama wanasema hivi, sasa nisema hivi. Ndipo watu wakaogopa Bwana sana, wakatoa zabibu kwa Bwana, wakapa yao. Kristo ndio atafuta ndizo njema sana sana. Hawakuogokaka wale walikuwa ndani ya melekevu. Je, mtu ameshaogopa kwanza Bwana? Na Biblia inasema sema mwanzo ya kuogopa Mungu ndio mwanzo ya hawa walimuogopa Bwana na wakatoa zabibu. Sasa wakuogopa namna gani? Nitaweza kujibu sababu unasema unaniuliza mimi na kanisa litafuata. Nitarudia yale yale. Yona inaonekana mwenye kuasi, ndio kwenye somo litafuta kutembea kuasi, alienda ndani ya makusudi ya Mungu. Akatembea na watu juu ya maji. Maji ni hatari, yanaoa. Tena maji yanasafirisha watu na watafika kama inapenda. Alafu wako ndani ya safari. Maandiko yalisema Bwana akatuma, Mungu ndiye alituma Zoruba. Zoruba ilikuwa ya Mungu. Na Zoruba ni ya Mungu, inakuja kupiganisha watu Yona. Zoruba ilikuja kupiganisha Yona, hapana watu. Watu hawana probleme. Bahati yao mbaya walisafiri ndani ya merikebu ambayo iko ndani mtu ya Mungu, quelqu'un en mission. Na mission ya Mungu ni kwenda Ninawi. Wao hawapata msafiri ya Ninawi, wanaenda Tarsisi. Kisha wanashituka, bahari inawapuia mbaya, inawavuruga. Na wakati bahari inakuja moto, maandiko yanasema waliomba Mungu. Kila mtu aliomba Mungu wa nani? Wake. Walipoona ya kwamba miungu yao hakuna hata mmoja amesubutu kunyamazisha bahari, wakasema hapana, kungali mtu analala huko. Na wanasema yeye Yona, upepo haukuwa probleme kwake. Tunanisikia? Panda seta Yona yeye iko analota. Hangaika hata kama buko upepo. Eske mnasikia maneno? Wakati fulani wakasema wewe unalala uko mtu gani? Wewe mwenyewe unaweza kulala mwa hii hali. Si vile? Unatoka unaenda tuambie ni sikitue. Ndio akasema mie unaona niko serviteur wa Mungu pekee aliye hai. Sasa hapa niko na nyie, haiko misio ya Mungu, nilitoroka. Hivi muache ni waache safari yenu nyinyi muendelee je. Mkaendelee kubakia na mimi hamuko. Maana mhubiri alisema wakasema sisi na tunatubu na tumefanya dhambi, tumeacha dhambi, tumetupa yaliyo mabaya. Sisi hatuta. Na yeye akasema na mimi sitashi. Naomba nitupige. Sababu iko ndani ya alama, ile kitu msisahau ni alama. Wakajaribu kukazana na Mungu akaongezea upepo, kisha wakasema tungali tutakufa tu. Solution kama hisi asema tuifanye, tuitimilize. Kisha maandiko yanasema wakatoa zabibu. Wakasema sisi Mungu huyu hatuna naye ubaya, utuhurumie. Ile iko tofauti na kutupa karto ya spoti. Ninauliza, wakishasema utuhurumie, upepo umeisha. Wako wanasema utuhurumie, waisha tupa makarto za matangauzi. Ndio nini? Kwanza wanataka na zabangi, za mango ndio wakazitupa, na hizi wako wanakamula hapa juzi nini? Zile zote vichupa yote walikuwa wametupa, na wakaanza kutupa hata maharagi yenye haiko zambi hayo, na wakasema nayo tuitupe tu, lakini probleme bado ingali. Na wakati wanasema basi Mungu utuhurumie, sisi hatuna probleme na huyu, upepo umeisha, probleme ngali nini? Yona inaomba tu Yona atupe. Na wakati walitupa Yona wakasema tumepona. Wameokoka wamepona nini? Hawatakufa mwili, lakini roho zao hazina raporo na yenye iko hapo. Wakasema hii ni muujiza. Iko sawa gisi volcano lunguza Goma, inapita hii nyumba na hii kwa Kasai kuna baki. Kasai sasa tashukuru Mungu. Sasa tatoa zabibu.
za kuokoka. Alafu isikike kuna watu wenye Yesu aliishi ndani yao. Ninataka kusema mfano hii mwingine kwa sababu tutamalizia pale. Yesu aliishi ndani ya watu, juu ya dunia au juu ya bahari, ndani ya chombo. Lakini ni watu wenye anaweza kufika katikati yao, anapiga fimbo, anafukuza pijo zao, anawatombokea. Na kuna watu kwenye Yesu yuko nao ndani ya chombo, anaweza kugusa vichwa vyao. Ole wenu ninyi, unawasikia? Ole wenu ninyi, sababu ole wenu ninyi. Lakini ile haijasema ya kwamba wameokolewa, na kama anafanya nao muujiza, mikate mitano inalisha watu 5,000, watafurahia muujiza, lakini ndani yao bado angalia. Anasema siku mtakuwa na muujiza mzuri wakati mtakula. Kisha wakati Yona ametoka katikati yao, anakufa na kufufuka. Mimi napenda tukue na ile utofauti. Hapa kumekuwa muujiza, watu pamoja na Yona wanafurahi, wanatolea Mungu zabibu. Lakini ile zabibu kusema miili yetu imepona, tulikuwa na shida ya magonjwa tumepona, tulikuwa na shida ya faraga tumepata, kisha wanaendelea safari. Na kama walikuwa walienda kuuzisha pombe, sijui kama ilishaka yote mbato. Kama wangali na kidogo, watafika kule wataitupa. Problem ilikuwa ni Yona, pombe yao haikuwa problem. Lakini kuna wenyewe waliona ule muujiza tofauti na wenyewe walisikia mahubiri ya anayefufuka. Na nilete comprehension ndani ya somo. Hawa wenzake wa Yona, wenzake wa lugha yake, wa jamaa yake, lakini walipomsulibisha, mfano walipomsulibisha na wakasema wengine, sasa wakati wa Yesu walisema damu yake na iwe na nani na watoto wetu. Na wale waliomsulibisha Yona hawakumhurumia sababu walimtoa au wao. Lakini kuna kwenye sasa si taifa la Yona, na pale Kristo alipoinuliwa, maandiko yanasema akaonekana naendea dunia nzima, si wa Israeli tena peke yake. Na Yona angebaki ndani ya chombo, ni wa ndugu yake, lakini akitupwa anakuwa wa dunia nzima. Dairo wakasikia wa kwanza ni mataifa. Na ndio maana leo kunaweza kuwa kanisa ambalo kwanza ni mataifa na Wayahudi bado hawako ndani ya kanisa. Na sisi kama tumesikilizana kwanza. Hizi tumeanza na kuna probleme wakati wanapatia question, kuna pose nyingine inaendaka na peleka vitu nje ya question. Sio kisi kuna shida kama Jonas, tuendelea kupata vitu vingine na kuelewa zaidi. Question hizi tukirudia kwa nasema habari yenyewe Yona ilikuwa sasa ya ubiri nao ilikuwa ni wapi? Yenyewe Mungu anasema wende waambie. Wende useme ilikuwa nini? Ilikuwa ile yenyewe alikuwa anasema, ama ilikuwa kitu kingine kenye alifanya mwaksio, ama hizi Fred hapa alimaliza sema, anasema kwanza Yona alikuwa mshakufa, amefufuka, anafika Ninawi. Fred anaendelea kuonyesha, anasema inawezekana ile ilikuwa habari yenyewe iliokoa watu ya Ninawi. Sijui kama unasikia mzuri, tukiuliza hapa watu mshajua habari yenyewe Yona alitaka hubiri Ninawi, ikabakia hapo juu kama yapata chini. Yona anakufa, anaingia ndani ya bahari, anaonekana anafika Ninawi. Presence yake ya kwanza ilikuwa ni mahubiri. Presence yake kufika, watu wa Ninawi wenyewe walikuwa wanapotea. Watu wenyewe Mungu alisema hawa vraiment ni wenye dhambi. Haingewezekana mtu sawa Kristo aonekane katikati yao. Lakini presence ya Yona katikati ya Ninawi ilikuwa habari ya kwanza. Kama kuko mtu mwenye alikufa, amefufuka, amefika katikati yetu. Na hiyo presence yenyewe iko naacha Yona iko nasema kidogo inaenda sana. Ya pili tunasema Yona alikuwa anasema nini? Anasema siku 40 kama mfanye nini? Siku 40 Ninawi hakutia hata kwa sovi. Anasema siku 40 vraiment Ninawi inafanya nini? Inaangamia. Ni message mbili. Yona amefika, watu hawaamini. 40 jours walikuwa wanafanya Ninawi inahukumiwa. Message ya kwanza inasema Yona amefika, mwenye alikufa
ameonekana katikati ya wenye dhambi, na dhambi zao kama ameonekana pale, ilikuwa ni mwisho. Kama umeona Yona, ilikuwa tutakutana wanasema Yona iko natangaza siku 14 40 jours ninawe nakufa. Yeye Pascal alikuwa anajua message moja yenyewe, anajua hapa tu Mungu alisema wote ninawe washa mkosea. Lakini message ya pili yenyewe Mungu alikuwa anafanya ndani ya Yona, wakati Yona anafika, Mungu amesema jinsi Yona amefika, ameshakufa, ameshafufuka, ni message yenyewe inatosha kufika ndani ya Ninawe na kutangazia watu jinsi yao imeishi. Kama watu wa Ninawe wanasema walisikia habari, wanasema waliamini habari ya Yona mwenyewe imetoka ndani ya kinywa ya samaki, mwenyewe imetoka ndani ya kaburi, anaonekana katikati yao, wanasikia ile habari. Na wakati wakishasikia ile habari, wanasema shairi ya kwanza walisema watu wa Ninawe wakaamini Mungu. Kitu cha kwanza, watu wa Ninawe walipata neema wakati Yona alionekana katikati yao, wakapata njia ya kufanya ya kuamini Mungu. Habari Yona iko natangaza, anasema siku iko natangaza kama Kristo, kama Yona anaonekana wengine vile vile, inakuwa ni ukombozi, na kubenye watapata neema ya kufunuliwa, inakuwa ndio njia sasa ya dunia ya kuwapeleka kupotea mzuri. Watu kama Kristo ameonekana na sisi tumefunuliwa Kristo na kazi yake, siri za Mungu ndani ya kazi ya Kristo, tunapata nini? Ukombozi. Kristo akishaonekana vraiment, watu waninao kama Yona alikuwa yapi, ilikuwa difficile kusema Mungu atole reaction yake na asha tuma Yona aseme vraiment 40 jours mishenea hapa watu wanakufa, lakini alikuwa anajua ke ifo Yona aanze fika. Akishafika wenyewe iko ndani ya makusudi yangu, watafunuliwa kusudi yangu kusema Yona afike pale, na wenyewe hawatapata neema ya kusikia ili ni 40 jours jenye na wachungu. Lakini jinsi tumepewa kutangaza habari ya wokovu, ya ufunuo wa Mungu, neema yenyewe tumepokea kupitia Kristo, tutaendelea kusoma ndani ya kitabu cha Waroma sura ya 4 shairi ya kwanza mpaka 8. Tungekuwa na swali ya pili, lakini muda imeenda sana. Watu wa Ninawe wanasema waligeuka. Watu wa Ninawe waligeuka. Watu wa Ninawe walitubu, wanasema wakafunga chakula. Watu wa Ninawe walifanya vitu vya mingi, na mfalme akapana amri ya kila mtu kuanzia kumkubwa na mdogo, kila mtu arespect vile vyote. Tungekuwa na swali yenyewe najiuliza, tungejiuliza kwamba nini eske watu wa Ninawe wiko naokolewa juu kamata zile tusema precaution zote kusema hapo tufanye hivi au tufanye hivi, juu habari njoo hivi mishafika Yona mishaonekana tufanye hivi, eske vile ndio biliacha Ninawe inapona? Mungu anasema nimesahau. Lakini tumeendelea kuona ndani ya swali ya kwanza kwamba Yona kama ameonekana Ninawe, ile ndio ilikuwa kutokea asubuhi, ndio kitu kimoja kilikuwa tunazungumza. Kwanza tulianza asubuhi, tuko tunazungumza tu kile kitu kimoja juu ya wokovu, tofauti na jinsi watu wanaweza reagir ama kuanza mbele ya kucreate ukosibana zaheri kuna consequence ya wokovu. Waroma sura 4 shairi ya kwanza. Waroma sura 4 shairi ya kwanza mpaka ya 8. Inasema hivi: basi tuseme nini? Abrahamu baba yetu alipata nini kwa njia ya mwili? Kwa maana kama Abrahamu alihesabiwa haki kwa ajili ya matendo, ana maneno ya kujisifia, lakini si mbele ya Mungu. Kwa maana maandiko yanasema nini? Abrahamu aliamini Mungu na alihesabiwa kwake kuwa haki. Lakini kwa mtu anayefanya kazi
mshahara wake hauhesabiwi kuwa neema, lakini ni deni. Hapa wanaendelea kutufundisha juu ya Abrahamu. Wanasema aliamini Mungu na akahesabiwa kuwa na haki. Haiku kusema Abrahamu angekuwa na wenyewe anafanya na anajisifia, angekuwa anajisifu akose nafasi nyingine mbele ya Mungu, hakuwa na kitu ya kujisifia. Haki kama ilionekana ni juu kwa sababu aliamini. Watu walinao wanapona juu Yona amefika, na wakamwamini, wakasema huyu mwenyewe amefika, anasema neno yenyewe, asema Mungu amesema, maana yake ni kweli, wakaamini. Na ile ilikuwa ni wokovu kwa watu walinao. Kristo akisha kufa anaonekana katikati yao, ilikuwa wokovu na haki kwa watu walinao. Wanasema kama tunasema tumeokolewa kwa neema, na tena apisi tunasema tena kuna matendo, kuna kazi, kuna vitu mbalimbali, anasema ile tena na haitakuwa neema na haitakuwa tena na zawadi, itakuwa yenye tuko napokea, tuko natafuta. Tunaweza ilinganisha, tunasema ni salary, lakini tena na haingali nini? Neema. Juu neema wanasema ni mtu kisi tulianza tulipo asubuhi sawa watoto, mtu mwenye iko sawa watoto, juu mwenye neema inakutana na inafikia inamhesabia haki. Wanasema kama ni neema, tujue kisi ni neema, hakuna matendo. Kama kutakuwa kuko matendo yenye nayo inaweza ongezeka juu kusema mtu amestahili mbele ya Mungu, itakuwa kama mtu juu mwenyewe alifanya, ila haitakuwa neema tena, tuko na iita nini? Mshahara. Lakini kwa mtu asiyefanya kazi, lakini anamwamini yeye anayehesabia haki, wasiogopa Mungu, imani yake inahesabiwa kuwa haki, kama Daudi vile anavyoonyesha. Heri ya mtu yule ambaye Mungu anamhesabia haki pasipo matendo. Heri waliosamehewa makosa yao na dhambi zao zimefunikwa. Heri mtu yule ambaye Bwana hamhesabii dhambi kwake. Kama kuna siri ya Mungu inatufunulia kwamba tumehesabiwa haki pasipo kitu chochote kenye tulifanya. Kuna siri yenye inatuonyesha kama si yote wenyewe watu waliwazia kufanya havikuwa capable. Ndio maana hatuwezi kuwa tena distract vitu sawa. Sasa tunajua ile maneno yote yenye iko ndani ya uwezo wa kifo chake Kristo. Tunatembea sawa na mapenzi ya Mungu na hatuna wakati wa kupoteza, tunaendelea kudumu tukijua kweli na tukiwa na uhakika ya kwamba sisi ni wenye haki. Hatutakuwa na mashaka. Kitu tulianza somo tunasema kama mtu hajui, si anakuwa anahangaika, anasumbuka, na kama hajui vile vile anaweza tembea ndani ya matendo, anapotea ndani yake. Kama mtu hajui anaweza homo, lakini tunakuja kuona ya kwamba neema ya Mungu ndio ilitustahilisha ikalisha ndani ya kifo chake Kristo. Hakuna vitu vingine tunasema viko pembeni, lakini tunapata certitude na uhakika yenyewe inaonekana ndani ya maneno yenyewe Mungu alikuwa anashuhudia ndani ya maisha ya Yona, kutuonyesha kwamba watu wanaweza create, wanafanya vitu fulani, ile yote haitakuwa solution zote Mungu aliziweka mole Mungu. Siku moja, siku yenyewe Kristo yuko na kufa, anafufuka, na ile kishaonekana, Kristo akishaonekana akiwa amefufuka, watu wamehesabiwa haki, kila atakayeamini na atapata kuokolewa. Ukisoma wa Roma sura 6 shairi ya kwanza mpaka 4 wanasema Kristo wakati iko na kufa, wanasema hamujue jinsi na sisi vile vile tulikuwa pamoja naye na tukakufa mule pamoja naye, tukabatizwa. Watu walinao wanaweza sema tungeze fanya na hivi, tutie ambi, tufunge chakula, tufanye nini. Vile vyote ni kusema hawayaelewa kitu kenye Mungu anafanya ile wakati. Lakini mwile kazi yenye Yona anakufa, analamuka,
watu walinao walikuwa wiko ndani yake, na sasa taonekana katikati yao, yeye mwenyewe amekufa, ni mzima, anatangaza gisi na nyinyi gisi mko hapa mmekuwa wazima kwa njia ile kifo yao. Mungu atubariki.